جمله ذرات جهان دانیدن گرنه کازی پک و گوتن مرحبا مرحبا ای سر فرقان مرحبا مرحبا ای درد درمان مرحبا مرحبا ای جانی باقی مرحبا مرحبا عشاق ساقي مرحبا مرحبا اي علي سلطان مرحبا مرحبا اي كان عرفان مرحبا مرحبا اي شمس تابان مرحبا مرحبا ای جان جانان مرحبا مرحبا ای قرة العین خلیل مرحبا ای خاص محبوب جلیل مرحبا ای رحمة للعالمین مرحبا أنت شفيع المذنبين مرحبا أي آفتاب بزوال مرحبا أي ماهتاب لا يزال مرحبا أي بلبل باغي وصال مرحبا أي آشنای ذوالجلال مرحبا أي نور خورشید خدا مرحبا أي توجی حقنا بجدا مرحبا مطلوب عالم هر توی مرحبا اولاد هاشم هر توی مرحبا ای نور حق را مظهری مرحبا ای اولیاء را سروری مرحبا هات شوان امتی مرحبا هات بو منورا دولتی مرحبا ای بدر عالم یا منیر مرحبا خلق كثيرا دستگیر مرحبا سلطان جمله انبیای مرحبا ای نور چشم اصفیان گرد ویتن هنجناره بن نجات بعشق و شوقكم ببيجن الصلاة صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله
عليك يا نبي